Ta kita kiba penkre kan ka MTET bejong du sanjar pesan te ngadon berna kan ka syllabus jong ka paper 2 te ka kuka di artikel ai ka syllabus ma te hani pinyo i makin kidon ki topik bat ki subtopik te ben kom kan ka child development and pedagogy te ka wepat kan desa ka English ke English ro kaju bil ai ki topik ki subtopik te banang ta kan don saka mathematics ma ki bashim science kin yale ka mathematics patika science te ki bashim arts kin yale ka social science te hangne ngam don ka syllabus jong ka social science man ba shim tang ki ba le science ma ba tho ka maths berka science te ngan sa shna MCQ man ko ka topik berka subtopik te ngan sa pinmi ka